mātou te vi ia pēr lo swafa e whawawaulo mātou tua le tamale alo malenganga pa ia. Mātou te whawhtei atu le nei fiafi ona o lo lei malo whamaoni a e mātou. Le nei aso ato fo isa e tausi ma leo leo ma pui pui mātou le whanau. Al nei mātou lia mai fo le nei taimi o le fiafi. O mai fo le pō, ma watu le malama sa mātou iei fi au mga luenga. E whawhtei le tua wana e tausi ma leo leo, sa e pui pui, sa e tautaina le mātou whinga malanga le nei aso. Mai lava le tae au si au lia mai lau nei taimi o le fiafi le tua. Mātou te tonu sa e le tu lafo ina lava i mātou, e mea uma sa mātou iai. Mātou whawhtei atu ono au whamunianga na mātou maua. Le tua i le nei aso, le ngata o le ea, o me ai o me inu, no tau singa i lungo le awala, le ngata fo i lea, ia o le malosi le mātou maua, maua le malosi e whai e tiu te mawhaiva, ngā ruenga lau whanau, na lale mātou te whafo i atu ele vi inga ma le whaftai i atoe, mātou whape atu le nei pō e le lei o ele tua wai whawawau lo walofa. Whaftai ono le whao le tanga i ala i a keriso, na maliu matu ina atu lavalona soifua mo i mātou, na ia maua i mātou le wha moe moe, whaia le tōngi ola i na ia sao whanga le tangata i le ola, o le manuia wa umona e sao ni ala i lo maliu. Ta mawi ia lo swafa le nei pō, haftai fu o le nei awa no mātango fie, o te tai mei mātou e whatau nuu le mātou mawhtanga, o le mātou pol kalame pe o na masani ai, e mātou te le i whaia māmataina le tua mātou te wala watu o fio mailo nganga, e mafuta mai ma soso ni mai te whau mai me umole a mātou whaia. A mātou te talala ua fionga pa ia ma whaitawina ma o ina ma whaalongolongo iai. Whape nao na whaamamanaina e lau fio me umole a mātou whaia. Langona o mātou loto te tala o mātou talinga whalenganga. Se o mātou langona lo whetalai mai ai mātou. Pe soso ani mai lau upu i o mātou vaivainga. Malo mātou fia maua o le ato toa. O le ola ma le mea tau na mātou iai le tua e tusa ma lo fina ngalo a mātou e nei soifuanga. Wha mole mole wha matala loto, tala mai ia lau fina ngalo pa ia le nei e fiafi, mwhai ono mātou mauai le mala malama ato toa i lau upu. Wha munia iau tangata le nei po, le a mātou mafuta ala iau a fionga, talo le tua i wha au le lātou whalongo, wha au le lātou mafuta mai le nei po, e ala le mātou mta upu. Whao mai fo i a te au e whao ngā ina le nei e fiafi wana o se me whinga luenga. E awala tua ilo whina ngalo. O e lava e te wheta lai ma e sauno le nei po. E whao ngā ina le tangata whata wā. A mateina lau a fio se i o lava fo i na whae wina le nei po le mātou mta upu. Ia tū maua tupea i a te oe le vi inga o le wha manu, o le whani tanga, ma le mamalu e tū mau i a te oe. Ai foi mai le whātau wa ia e mātou. Mātou te talo atu. E ala atu ia Yesu ke risolo mātou li i malo mātou whaola. Amen. E me fole nei teimi e whatalo whātua i le pa ia o Samoa li fiafi i lau whasausaunga. E tupu foi mai e o si o tātua tu nuu le ngata foi lea i o auna le tua mautou fultua. Whatalo whātu ma le nganga fifia le nganga whaaloalo. E tu sai ma le tātou pol klame le fo o tātou sanga i ai le manuia ma le file mua le tua. Whaftaia i le tua ma lo nanga le lei, whatalo whatuai ma o folo whatu ni fiafi. E tu sai ma le tātou maftanga i a tau tau lau pele. E le swafo Yesu e whatalo whatuai nai o tātou mātuas. Tu asen sina, ngata fo i leo nisi o whafonga mai tonu o mauta ngase ngase. Tonu fo i o fale pui pui, ngata fo i leo o ngā luenga. Tiu te o whenga i e ni fiafi pe a whai o e mafuta mai, a ta alofa atu i a te o e ni fiafi li swafo Yesu. A ta alofa atu i nisi o lo mafuta mai i a tunu umamao, i a a ta alofa atu i a te utau i ni fiafi. Ta tau mafutanga voli nei e pia o masani ai, ta tau pol klame o le tutu le Upega ile Loloto, ia o la auto o una voli nei o poni fonti, tātou mafuta, ia, o nā e te mafuta mai nā tunuu, ia, o lea mātou te
no fo atu I nei New Zealand nei mai sile ai au kilani ia lo maua pea I tātou feilo inga I tālo sanga le au noa me le fatalo fatu ai me le ngang fifia me le ngang faloalo ele mamalu le tunu o lo whapena ona sa ili mnuia sa ili malo ia so se tunu o le nei ke lope tātou te iai fatalo fatu nei fiafi nisi fo yo ases mai tonu nei fo ai tele o kilani ona ni mafutanga ia mani conference po lava fo ni fo fuanga me fa ekalesia me fa le nu me se fo ainga fatalo fa ia tau ngata fo lea ia o fa le lave o nei fo so fuanga fa yo malanga mai e tonu au kilani nei fatalo fa tu ia to o nei fiafi le swafo Yesu tato li mo tato faola Fai fo inisi na malanga mai Samoa, to tali wat fo istemi, ia ngale leile tu I fo fuanga, fai fo I o sauni fo ini whainga malanga I Samoa si o tātou o tunou, ia lofa le tu o wha manuia I whainga malanga fo fuanga e pei ona fo fua iai. Ia, o le tātou fiafi pe o le tātou mafuta I neia, ma ngā lua tu fo I maleuso ia sau, ata lofa ia sau nei fiafi ia malo sau familia le tu ia to I male ainga. Ia, o le nei fiafi u tātou mai, tātou te mafuta le tātou pol klame le nei, tu le Upega ile Loloto, e pe ono masani ai. Ia, le fo tātou tu vai mai, e le amtanga o le nei masina o APR, masina no whao le nei fui tau sanga, ia o se fo le tātou sa, ne fo ua lata atu ina afa le nei tau sanga, ia o le nā, bave lava le alu aso le nei fo iso I fuanga o tātou iai, ai whaftai le tua, ia o lo whapena na maua pēr I tātou, ia manoa le lei tātou te mafuta ai, ia mawhanongo longo, ia nā whionga pa ia, e pei ona iei foli nei fiafi. Ia, langona lava fo le leo rama le nei fiafi, te tulanga fo I ua fonga fo le malu le tunu, ia mese fo ia au kilani nei a mese New Zealand ia male ave se fol pa io Samoa lo mafuta mai fo I so se tunu tala fa vau fo I ono se tasio te mamatua te mai lango I so se por kalame o nei fo I au nanga le tio Samoa mese fo nei por kalame ia masani fo no vala au mail te mamatua ia vai pua ia au mo fo tala le nei aso e tusa male vala au le tua ia te ia, na, o le soifuanga lava nei tātou te iai, ia o tātou iai pēle nei o langa, ia e lava le teimi o mai e lava la awa le tua, teito tasi ai tātou, ia anga le leila le tua le nei fiafi, wha maiseina, loto mawhina ngalo, ia o le ainga wha vau, e tusai fo I malwala aupa ia le tua, mo le tua I wha mawhanawhananga, le foi Paul Kalamel tutu le Upega ile Loloto, ia ia mani mamalu ia ainga e tau iai ia le te mamtua ia vai pua ia pa mai lama le salamo e tolu sifuru ma le wha o iei se fai upu e whapea ua lata mai lava iova ie ua loto mamamo ua ia whaola foi ie ua loto nuti mamoia alo fetalai foi Yesu ili tuise matei o lona mata upu e lima lona fai upu e wha amu ia o e wha noa a wae wha mawhanawhanaina I la tau. E alofa lava le tua ma wha lata atu e si o tātou ainga le nei foi vai tau o le soifuanga e pei o nau ai e taimi o ao pou sa o wha whiangai maufuti ai e ala pa ia mana malu o le ainga wha vau e tusa ai ma le wala au pa ia le tua le tamawa ia vai pua. Ia. O ngā lofa nā ma whananga moli e tue ni fiafi ia whapena ona whamanui atu ai fuafunga umalava toe sauninga toe aso le tama I ona toe sauninga ia la le tua o le nei fiafi ia o le tatu tal noa e tusa male vai tautonu o lo ia ili soifuanga o le tātou soifuanga e tusa ai ma le whatataua ngai I tala whatus pa ia.
awa o le nei lava vai tau. Ia walata lata foi i le vai asopa ia. Po le the Passion Week of Christ. Ia po le what we call the Holy Week. Po le vai aso lea. Amatai pupua ngā ma. Me no o si o tātou whaolo Yesu Kiriso. Ia mau atua ia o ia i teimi o tātou whaelunga ina na maliu ai o ia mantui tū. Ia o le nei la fiafi tātou te fia tal noa ini mea na tu tupu tonu lava i le vai tau o le vai aso le nei aile i o atu i le vai aso o puapua ngā o Keriso po le vai aso lea o te ua o le vai aso pa ia mea mata i le laupama i le asale o le asau nei. A o le i o atu la i le vai aso lea na maliu ai Yesu i le aso whareile po le aso le pasika. E iei ia ni mea na tutupu i luma mai e se foi le mana ia pe a tātou muli ta ia e whai ai le tūlanga o le anga i ngai atu o le build up to the Passion Week of Christ e anga i ngai e tuai le savalinga Yesu a ngai i le teimi ua ia si le fiaina ua lata mai i ona tui teimi i le lalolangi le nei. O le tausanga e ti a tolu. O se tausanga ese lea. Wa se tausanga ua whaamawina. O se tausanga e tele mea na tutupu ai e tusa o waloanga e whaasino tonu lava. E le mafuanga na fio mai e Yesu e le o langa le nei. E inisio tangata theologian po tangata poto tusi o tusi pa ia whapea. O se tausanga whaaputu o waloanga e whaasino ia Yesu. Ia e whamai isi o le ti a tolu lua. E elo tele tonunga. O le ti a tolu toru e tusa o le tausanga lea. Ia e fua lava i lau su e malau sa ili. Tusa ai ma le talafasol pito e misea. O mea na whaatatau ia Yesu i lona soifuanga ma le timeline. Whaasolonga o mea na ia whaia ma whaataunuina. Se ia o lava i te ona taimi, toi taimi muli. Ona la le tausanga le ti a tolu i lo lava tele tonunga o se tausanga tā ua tele. E le tele tonunga whaakirisiona o le tausanga lea. E lau tātou loa le tausanga lea na tutupu i mea ia tātou te tala noa ai. Lela tātou tala noa ai. Tausanga muli o Yesu i lunga o le whanga ele por so i whanga le nei tātou te ai. A wala na whaatau ina le tausanga o le ti a tolu. Ona le tele ni mea tāua e whaasino ia Yesu. E peila le whaatau uina o sauninga, mantau lia fo e fitu sauninga o tausa minga tangata iuteia. Fitu. E wha ua umana whaatau uina ia Yesu. Ai toi tolu e le i whaatau uina. E fulfill voi. Pe whaatau uina ia Yesu. E ala lao na tā ua le tausanga lea. Ona ua lewa na whaamanatu e tangata iuteia la tau sauninga ia. Ai pe o le tausanga lava le tasi. Sa whaatau nuu ai sauninga i e wha, ala tau sauninga, ala tau tausaminga, ala ko feast. Whainga ai ma celebrate ai le tā ua o mea na whaia e le atua. Ia i la atua mise foi, o le tā ua o le tū la fono, na watu e le atua ia i la atua le teimi o mose. Sa whaatau nuina ai i le tā ua o le tausaminga o le paseka. Le na whaatau nuina Yesu e tusa o lona maliu. Na ana fulfill ia Yesu ina ua maliu. O le tamai maa moea le atua. Mai ua whaauta le tamai maa moe na te ave e seina anga sala ala rau langi. Upu ia Ioane le baptiso.
alo whātau le teimi o le amalingi ai le toto le tamai mamoe. A le paseka lea. Paseka lea o lea na whaamana tuina Yesu mo no so le lato paseka mulimuli. Wato e paulawa leo le paseka Yesu. Ia o na fio lo lea o ina watu lo lea i o na popo ngai le vaiaso mulimuli. Ia mamaliwa ia to e tu ma fio le langi e leto e paseka. Awa leo whātau nuu ia te ia. Sisi wapunga e leto e pese manua wa leo le a pasi mateina le tamai mamoe le tua. E le te tau ona to e pese manu. Wha taunuina ia Yesu lea foi valoanga. Ma ia upu. Mai so perfecto le whengengi tuai. Taua la leo le tausanga le tātu talnoai. Wha taunuina ai le paseka. Wha taunu ia Yesu. Wha taunuina ai foi ia Yesu le sauninga o le Pentekoso. Le na fio mai eile nganga pa ia. Awa o Yesu lava lea. E ou le ngang pa ia o lana polo inga. Na ia i loa ma vatu lana commission po lana whatonunga i ona soo. Ma ena muli muli ia te ia. Awa ni iau tau tua iau salema se iau tau maua. Le mana o le ngang pa a fio mai le ngang pa ia. O Yesu fo ina fo fio lama whatau nuina iai. Awa o le nganga o Yesu Kiriso le nganga pa ia. Le na whanau ile ekalesia, Kirisiano ili tausanga lama lea. Whatau nuina e fo ila le tausaminga o le ulua i fua. Le fo ina whatau nuina ia Yesu. Awa o ia o le ulua i fua. Ina ua toi tū mai o ia mai le tunga mau. O se tangata mua o ia toi tū mai le oti. Ma le toe o iai le oti. O ia o le ulua i fua po le whapolo polo o le selselenga tele. A ia le teimi e sau le selselenga tele i se teimi le lumanai po e o le a toe tū mai e le toe whioti. E le aso le si tianga toe whio mai e Yesu. Au Yesu le ua au mai le whateiteinga. Whatau nuu ai fo i le sauninga. I to tono o le tausanga lava lea. E tu sai ma valoanga ia po o fuafuanga ma pol kalame le tua e whaasino uma i lona atali pele o Yesu Kiriso. Whaataunuina e fo le tausaminga o le whalawa e le whawhiteina po le liu mai lea o le mea ele lea ngai le mea mamā ma le mea whapa ieina o loo tala noa ngai ele mea fau po le whenga inga fau o le mea fau o le amateina o se mea fau po le ainga e kalesia o le atua e teita ina i lona nganga mamae a mata i le aso le Pentekoso ai whaataua ina wa o le aso le Pentekoso e o mai e tangata i uteia ma lātou taulanga ma me ave le malumalu ai au mai e ia ma whalaua e le whawhiteina i e lua amino whalaua e whawhiteina ai au mai fōringa mai au mai a watu ia ile atua ina ia wha mamaina ma whaapa ia ina ia mea ia ele lea po mea ia e whawhiteina wa na o le atua e ave ia ile mea ia po ia lea na te whaia le mea ele lea e whai ma mea mama na o le atua whaataunu ina fo ia Yesu awa o lona toto ma le taulanga o le tōngiola. Lea na maafuai o na maua i tātou le whaamamaina. Ma ua whaawawina i pēr le nei purification po le sanctification e ala i le taita ina a le nganga pa i o le tua ina ua uma o na whaamamaina i tātou le toto o Yesu Kiriso. Tupu uma i tutono le nei tausanga. Nga te foi leo te usanga lea sa to e fio tua Yesu i lon tama ina ua umaso e lima se fulu na to e mafutai ma ona so ina ua toi tu mai. Ele nga te foi leo te usanga lea na whailoa ai po oile Mesia o lo whaatali ai i a tangata Israelu. Whaataunu ai le waloanga po le perfetanga a le perfeta o Sakaria.
le mata upuiva lona fai upuiva o I le ana whaataunu o Yesu ina o ti mai o le asini I le aso sao le laupama. Ma le tele lava o ngisi event o mea na tutupu I tutonu o le tausanga le maka ai le tausanga le o se tausanga ese o se tausanga taua I le tala whaasolo pito le ngata I le afionga pa ia le tua. A o le whaatuatuanga kirishano whai pea male. Ame ai pea lo tātou tel tonunga. E iai le teimi e toi e fio mai ai Yesu. E toi whaataunu wina. Ia isi sauninga e tolu ia toi a tangata Israel, tangata Iuteia. E tusai maleili ngā pū. I le aso le sitianga ma le toi e fio mai fo o Yesu ilona. Toi e fio whaalua mai. E le ngata fo lea o le aso le tongiola. E whaolaina ai le nu o Israelu e na ua fio mai Yesu mai alavia ina I lātou mai o lātou fili. E ai whai ua I le sauninga e whaataunuina fo ia Yesu sauninga o whale apitanga po le tape nā kuro e whaataunuina I le mā lo keriso o le a mā futai Yesu malana aupa ia I tutonu o lona malo le asa tatu talanoa mai ai vai aso o mawai. Whataunu uma ia Yesu le si tonu. Mtau tia la. So we're looking forward to the future events, to the last day and the conclusion of God's unfolding program regarding the end times. O lea lai tātou te fia vavaila le nei e fiafi. Pahani mea. Tono al tausanga le ti atulu le tātou talanoa ai. Whatau waina le tātou mta upo wa. I tonu a le whasino ia il tātou mta upo nei fiafi. Tausanga lea ma mena tupu ai a mesea to e teimeo Yesu. O hani mea sa tutupu ia Yesu I le vai asole nei. E wale tātou te iloa e iei le teimi na tau a mata tuai I le ngaluenga po le ministry e Yesu I tonu I uteia. Ai te e o lava ilona ainga. Ia le lopo na I o nauso ia na umale ministry e Yesu e le convince pe le I believe e le te li tonu ai lau li ia. Se ia o lava le teimi na whasa taura Yesu e le whamaunga ma foelele ma records of apel whatoa ma whai e ona tau liu ia o Utah ma foi ma James Jacopo o uso I o Yesu po o half brothers I o Yesu leana tusi e loa la tusi na ua ai taimi na te e ai tangata le amtanga o le ministry Yesu e o ai tangata o lona nu Nasareta ma ona fina ngalo le Yesu vapea ele ma malu se perfecta I lona nu lo inga le I have to move away from my environment, from my home. Ma Yesu o le a o luese. Nalu leo Yesu. Na alua ngai I Galileia. Vai mea nai. Meo lo tele I tangata nu ese. Tangata o lo I lalo le pulenga Roma lea ai le foi ai. Tele I tangata nu ese. Tangata ese Gentiles. Anu leo Yesu ina. Manofo ai. Ia. A toa I lava le tolu te usanga. I leo Yesu mauti noa pe ye ase te mine toi foi. Ma Yesu e lo te tonunga. Sa spenda ia pe na faalu ai le tolu te usanga leo Yesu. I lona. I le taimi o lana ngālueng. Faalu ai tu tono o Galileia. Bala au ai ana so o I. Fai ai ana vavenga ma mea uma o le tele vavenga I e sau le tuspa ia. Ma o onga Yesu ma mea na tautala ai Yesu. Na fai to tonu o le vai mea lea. Le ele vai na mala au ele so o Yesu. Kape na umi. O saitonu. O fo perea. O talato yoritana. Po vai mea uma ia na toe
lo tāua mai le toe fo'i mai leo Iesu no toe fo'i mai. Se ia o mai lava I pētania, I le mea o lo I ana wō la Salomon tō whawhini. Ai ese le mana ia pe a tātou wawa ai a ngai, e le la tātou le au mai uma mena whai Iesu tonu o langa ministry tonu o Kalileia. Ma le wala wina o na so wa malama manino. Tātou lo le tele o mena whai Iesu ma wawenga ma le whi muli ai o le moto o tangata. O taimi ia, wa alu ese mai u teia a ua nofo ia I tonu o Kalileia. Kalileia e whaisina mau ese, maunga wha pea ma le se fulu lua maila, le mau ese mai Jerusalema. Lo inga o se whainga malanga I se aso se tasi, ia pe tasi fo I ma le afa, pe a whai ai malolo, pe alu le kamela, pe alu fo I le asini, ia por sol fo nua fo. Lo inga e whaisina ma mau, au ile na alu Iesu, e whapenao na ave iai le a fo I le penina lea ua le sapoina e tangata iuteia. A ua ave le penina I uli, ua ave le meta ua po le tala ingo le malo le tua, po le fionga pa ia le tua. Ua ave anga inu ese. Aya. Ena iela na saunoanga mala na fitalinga vo ile le mapea. Ele mai mauna, mai mawina penina I uli. Aina le pu ea loa e ona tangata malona ainga. Alu lo Iesu e tā lai. Ia mau ia I tono oi fo I o Kalileia. Na mua lava fai e Iesu se vavenga. I kana I Kalileia. Ko rio Kalileia le tātou te tala noa ai waru ese atu Iesu. Maua ona so. Ma futa ai, ma fai le tele o mea. Ai, e eilani mea na tātou te fia poe na maini me tā ua I le teimila le ua toe fo I mai Iesu. Wa o loa la I le tausanga e tolu. Ti a tolu. Wa ilo Iesu. O le pol kalame lon tama, e te tau na whaatau nuina fuafuanga lon tama. I le tausanga lea. A whaila le na alu ese atu Iesu li ti a tolu se fulu e alu atua I Kalileia ina wala fo ina o ia malana ngā luenga I tonu o Iuteia. Lela ua atoa lo le tolu tausanga, ia whamaise tolu ma le afa. Ua atoa lo le tolu tausanga, ua manatu lo Iesu o le aso le pasika e tatau ona o iai tu tonu o Jerusalema, o te fo iai Iuteia. O I leo le a whaatau nuina ai, le valo anga Sakaria, iwa le na uwhai atu ai. O le ahalo ai lau malanga whaatupu. E ui ai na tau ai mga, tau ai mai ea, ui o ma inu sia ue utangata. E le mawhai ona au alo ai, le anga e te tau na whaatau nuina, porka lame alo tama, e le taimi alo tama, tu saapo a me o ia te au. O te fo ia, o te alu ai le aso lea. Lela wo orola ina talia fo ila e na i fa maunga o le mo malitusi ai le taimi wo ilo le moto tangata I Kalileia. O le ola talata ina alu Iesu, te fo Iesu I Uteia. Fa no le moto tangata. Sa tawa na o to nofo. Ia ai pite iane u fa ia tulava Iesu le ai o le a u te foi. E o foi ona so. Awa e umatatu fa te wina ni maue tatu te iloi. Na vavao e le auli ia Iesu e awa le o langa I te wala tu toe tau ai te ua fasioti mai ei o. Ai la tatu wo o la iei wa la tatu maua pe a tatu tala noa la I lisi tala le la tatu fia o mai. O le tala ia la salo ma le fatu e fatu ina o la salo. Awa le fo I mai lo Iesu na fatu nu ua ili tala matango fia lea. A mo mai fo nia o onga mo tantou. A le si tala e whaata wa ina le foi mai a leo Iesu. O le tala I le wha o la ina o le tangata pu ufo e lea le tātou tama o sakaio. O le return mai a leo Iesu lea e.
ma tau lia la o le fo i mo Yesu ia te tau na ui mai i nuu e pei o Perea, o Jericho, o Saitonu, ia o Turo, e te tau no so mai ngā wa o nuu laito o tele i tangata o nuu, e se au nuu i e pe e ui e tuaile a wala lea, i le fo i atu. A ua lata mai la Yesu, tātou te fia pikia mai la ni tala. E tātou te fia whao ngaina le teimile. Ua o tala ia. O tala na tutupu i le lata mai au Yesu. I Jerusalem mai lana fo i mai lea, o tauntu e fo i mai. O le tala la i a Msakaio, ma le tala fo i a il tātou tama o o la salo. Lena toi whātū mai. Ia o tala ia e maua mai i le lata mai wa mea, o le mele la tātou, o le tala le la tātou tala no mo, o le tala tātou tala noa i le tala, i le li i le o Sakaio. Sakaio. A mea ia, leila wha lau ato, mea ia wha, tātou te wha solo ai. O le memo mua na fai e vo i Yesu i le mea no fuanga lava le tasi e ngō o Perea. Mino i e Riko. O lona wha mālolo ina lea o tā waso e to lua. A o ui atu o ia i e Riko. O nā lai mau e le māteio e lua se fulu. A o lona fai upu e lua se fulu maleiva. A tātou te le tala noa i la i tā waso ia. Tātou te fia tala noa i a sa kaio. Mai se o aunga mo tātou. Ia malasalo. Ai fai mai le fai upu e lua se fulu maleiva. O le mta upu e lua se fulu. Pelon fai tau ina. Ua lātou o atu i Jericho. Po o atu na i Jericho. O na muli mai ei lea i a te ia o le motu o tangata to tele. Tau li olo fo i mai Yesu ai. Ala la vai muli mai le motu o tangata. Ia wo la fo masangi le motu o tangata i o ile mele sa i Yesu. Ia ele ai lo se me ai ele ainga ia o e fatel tali se va venga e fai Yesu ai pi o masani ele moto tangata au tilo o sia tangata ye muli ai Yesu o la o fa tua ma tali tonu i va venga ma o onga Yesu sa fa longo ai au le lava sa Yesu la sa e lui ele a fo e fa lo o yo le mesia ale lava muli mai tangata fa mai le o muli mai le o moto tangata ia te ia tangata to tele Fauta foi, waro nofo ile awala tangata ta waso e to lua. Wala fa longo umaliwane Yesu. Ona la alalanga mai lea ufapea mai leli i ele alo ta vita. Ya, o le silana mea na tupu Jericho, le utatu lo le ua matanga ngai mai Yesu wala talata mai. O le si mea na tupu Jericho. O le tala ya Sakaio. Nea ile luka o lona mata upu e sfulu maleiva o lona fai upu mua. Na foi la ta o mai ai. Le ui mai o Yesu na lo inga fto mana fa malo lo Yesu le si to lua le ia o mai Yesu i Jericho i le si pito Jericho ia maua mai lo tatu tamo Sakaio fa mai wo atu ia i Jericho wa ui ane iai fa auta foi o le tangata wa ingo ia Sakaio o ia o le Aotearoa sili o le mau o loa foi o ia wa fia mai mo o ia Yesu pe fea o ia. A ele mawhai ona o le motu o tangata. Awa o le tangata sa ia po le pupu fo o ia. Mai ua mamoe o ia iluma. Wa ele la au o le suka molo. Ona wawa ai fo ile ia te ia Yesu lea. Awa o le au ia ne ai. Wa o atu Yesu ile mea. Ona tepa elea o ia. O sila fia o ia. Ona fetala ia tu lea o ia te Sakaio ia e vave ifo ia ilalo. Awa e te tau ona o nofo ilo ufale ile aso nei. Ona vave luifo ile o ia. Wa tali mai o ia male fia. Wa mui uma e na iloa. Wa whaapeane. Wa alu watu o ia ili tangata ang sala e api ai. Toli ole fe mai Yesu o ke ala kulo ufale ile aso nei. Ia vaveila lesi au muli le ia Yesu. La vaenga la le tonu ma le ai se fatu tu ia Yesu. Le ai ma le au tau mui le au tau muli le.
mai ua, mai whawhewhea na alu Iesu li whale o le tangata ngoi, tangata ao la fonga, tele ana mea ona o le ngoi, tax collector. Ua tū mai sa kaio, o whapea mai le li, whauta, le li ie, o le a o vaelua i na atua o mea i e mātitiva, whaifoi ua ti ngā se tasi i loo tua i ane, o te tau i atua i e taifā, o whetale i ane Iesu i a teia, o mai le wha o le tanga i le ainga nei, i le aso le ainga ai, i le ainga o sa kaio. Ina ua whai o ia mātali o APR amo, awa ua sau le atali o le tangata, e sa ili ma whaola i le na leiloa. Ia, mataulia la o le tala la ngai a sa kaio, lea a tātou tala noa muamwai a umalea. O na tātou tala noa lo lea i le tala i ala salo, lea na wha atula i mai leoti. Ai, na le o mai lo Iesu i Eriko. O lesi mea na so atua, i le ta watu i ne, te ua misi atu le vayanga ta uane. Ai na toe luatu ia na malanga Iesu anga i luma atu i le meta o perea, po pete whake. Ai ia mauai se whiau. O le whiau e whaanati mai ia Maria ma Marita. Se ia o mai, e vave o mai. Ia se i whaamalo losi o la tua ngane. O lo o mai tinga ina. Mai tau mai la, e lana uwhatu se e mai tau mai wha solongo meia, ili me tau o pete whake ia po o perea. Se o ingoa ngā o le vai mea tonu lava nā lea sa mao i nā tonua. Na o mai lo iai ia le wha solongo le malanga fo i mai lea Iesu. Ai tau nu o tu lo le whi au lea. Se i whanati nati mai Iesu. Se i whaamalo losi o la tua ngane ua ti ngaina. Ia. Na tātou tue fo i lo lea ili tātou talanoanga ia sa kaio. Awa a umalo. O na tātou talanoa lola ia le a mata mai ngai le mea ngai ta o perea. Wa i nā lea nā la tua le whi au ia Iesu. Ai whaatuai mai Iesu ia so e lua. E le o popole Iesu. I lona fia vave sau il tusa mo le whi au. Ai o le a tātou talanoa ai. Po le a le mafuanga. Na whaatua tuai mai Iesu le whi au whanati nati lea la aluatu a. A o le tangata le nei o sa kaio. Taulia la o le tātou te talanoa. I le taimi e pea o le aso le nei. Le aso ngafua. Na o tu leo lea i le aso lua, le aso tae ao. Ia ona o atu Iesu anga i le mele o perea. O ina lea na ia maua i le tala mai a winga ia la salo. Ia ma whai e lola na fuafuanga e te tau lava o na o atu i le mele i la salo. Ua wha i aso talu na oti la salo. Mai e wha tu inai. Ai le i o atu na i le aso saa o le laupama. Awa e eile ingoa e wha ingoa i le aso saa lea na oti i la salo e tangata fo ilele iutaia. E wha pea. O le aso to na i o la salo. Lazarus Saturday. Aisa langa o le aso tonu lava lea. Na wha tu ai e Iesu la salo. Mai le oti. Ai o ilo i le aso sa. E so ai, po le aso so ai. O le aso lea o le laupama. Tātou toi fo i mai i tātou tamo sa kaio. O le talan tātou fai tawina nea sa kaio. O se tala e ese le tāua. O le build up lea. Po o le fofuanga ia o mena tutupu po mena fai a Iesu. E whaai loa mai ai, ia i tātou. Le tāua tele o lo tātou loa. O Iesu na sau e au mai le wha o lo tanga. Mō tangata uma. Awa tātou wa mai e le tala lea ia sa kaio. E mana o mia e tangata uma lama.
le whaaoletanga le ala anga i atu Iesu e maliu ai mō le whaaoletanga mō tangata uma. Maua lunga, maua lalo, maumea, pe te mativa, pe te leititi, pe te matua, pe te poto, pe te valea, pe te tawaloa, po le ale tua i ngā tangata. E mana o mia e tangata umalawa. Ia le whaaoletanga. Tangata umalawa e mana o mia Iesu. Mana o mia tangata uma Iesu. Aisa. Whaalongo foila ia oi le whai upu e lua lena o whaitawina. Whai upu e lua whapea. Whaauta foi. O le tangata ua ingo ia sa kaio. O ia o le ao te rona sili. O le mau o loa foi o ia. Tangata mau o loa. Po le alawa le mau o loa o le tangata. Na te mana o mia ina i Iesu i lona ola. Mana o mia le whaaolutanga i a Iesu. Le ale tu i ngā tangata, regardless of genders, of age, of popularity. Po le alawa tu i ngā tangata umala. Mai foi la i le tangata mau o loa. Mai foi la i le tangata angasala. O le tangata inosia tangata. A le ale mea na ia maua i le aso lea, na ia maua Iesu. E fua i lona nau. E fua i lona nau iai. O le mea momo le tātou te au ina mai i li tala lea. Salo le si mea le misi a ulu fai upu momo. O le mea le misi a ulu fai upu momo, le tāua tele. O le tala le leia Iesu, e te tau o nālu le lalolangi. E te tau o nālu le lalolangi. So the good news has to pierce through the darkness. E tau no nālu lalolangi. E le i alu sa kai o ia Iesu, e su e le whaolutanga. A o Iesu na sau Ieriko, o le ata o Ieriko, o le ata lea o le lalolangi, o le angasala. Le ata o le angasala, le ata o le pongisa. The symbolic of darkness and the world, the sinful world. Le ata o Ieriko. A le mele na whai Iesu, ele alo Iesu se awal alo. Na sunu i le malanga, le savali po le fo Iesu. Le la alu Iesu e whai le whaolutanga. E na ui atui, na te au mai se whaata i ta inga, po se whaata i muanga, e mana o mia tangata uma le whaolutanga, o te aluatu i le mea pongsa, e momoli atu i le tala le lei o le whaolutanga. Te alo se ata mana ia lea mō tātou, le wei ai tātou le tala le lei ke riso Iesu. E te tau no tātou wō i le mea pongsa, o tātou aveina le commission, le whaatonunga silsili a Iesu, tātou te ave ile lalolangi. Whamari whai mōmua. Ua o atu o ia i Ieriko. Ua ui ane ai o ia. Ua ui ane ai. Ua ui ane whea. Ua ui atu to tonu o le loto lotoi o le pongsa. Ai maua ele tangata ngai fiola. Na o mia le ola. Le ola e whavavau. Somebody there needs life. O le si mea tātou te bawai e le tāu o le tala. Whai tau le tala. Oka. E le mamau atu fo i le mātou. Fo i maftanga. Sa au whaunga ina. Whai e se la unga. E se le mānei o onga. A le mela sa wha ta waina e le mamau tu nei la unga le tala le asa kaio. Tofu ata tau momoe ka o stumbling block po momoe o barriers. E po loka ina ai i tātou ina ia awane i o tātou i lo hatu Iesu malona mātango fia i le spito. O le ale stumbling block leanga i asa kaio. O isi lava tangata, whamai o le motu o tangata. A o tangata o umi, kanga mau runga, kako ka mau kaio, e pūpū.
O le wall la le po le stumbing block le poloka le. Wa mafue ona le ilo atu e sa kaio. Yesu la e ti atu ila na asini po la e savali e foi. E ui mai tonu ole. A ailea. Eriko. Vave o le mafau fau o le tangata na te fia mau le ola. Mai mau pe awa pe na uma tangata. O ilo e sa kaio. Wa lata mai ai Yesu au ye pupu alal mele tupu. O le poloka lana va ai. Isi a tangata. Ile motu o tangata. The crowd. The crowd became a stumbling block and make him unable to see Jesus. Wale mawhai ei ona ia vaai atu I leolo i leola. Ke loe whapena hui tātou Samoa, usum tua whawhene I le li. Te le lopo o le ase mea o poloka ai lau sila. I lau sila manino e te iloa le lei atua I le whaola. Ma mai ele manuia mo oe malo ainga. Something must be something, must be a crowd. Le lopo se sia lo ainga. Le lopo ni sia lo ainga ngai poloka ai lau vai atu I le li. Se I loa, ma se I vala au atu I se I lofa mai. Ai somponga, langa ngai poloka la vai. Sometimes it's our own family. Members of our own family can be a stumbling block, can be a barrier between you and Jesus. Wale mwhayonga e vai atu. Atonu foi o leo tangata e leo se motu o tangata. Ai po sisi mea, po le alava se vai inga po se tupua o leo mawhai ona e ilo atu le matanga o fio Yesu. Nana. Tofu lava lai tātou ma pupuni, ma pāpupuni, tā fia ai tātou maile. Le ilo hatu, ele ngato le ilo hatu, le whaalongo hatu malangona Yesu. Le mea sili o na tāua, ele aise mea e whaingatā. Ele aise mea e whaingatā pe a iele nau, pe a iele loto, pe a iei fo ile fia ola moni o le anganga. Nothing can become a stumbling block between you and Christ and Jesus, the life, if you have the passion and your heart. Ai lo nau. E wa vaila ia sa ka yo malona nau. Vave o le mavo fau o le tangata lai ele passion, lai ele nau. Ran me fesa ka yo. E le laksa ka yo fia fusu ma kukuri ese ma oke aku ma ose le ai. E ei awala le leie o mai le tua. E te tau na e fai ma le file mu. Do it in peaceful, without any quarreling, any violence, but you can do something. E mwhana e fia se me lale me fesa ka yo. Li liwa ale la o Yesu, o Yahweh sa ka yo oka. Arzuka molo le orkele o ngalala. Must be a good, perfect view on top of this tree. I have to climb. Nalan me fesa ka yo pe alo sa ka yo. Vave al pe asa ka yo lunga ki wa pasi Yesu misi lang vai. No o lunga Yesu o sa ka yo lunga a o silfire le ya Yesu. Fongo me lo Yesu ya sa ka yo. Kayo Lui foi lalo. I know your hearts. I know your desire. Saulalo. Today, o le aso le nei. Ke ala koe lo fale feska me ai. Ma watu le fao le tanga mo o e malo ainga. Ale no foi tauane. Today, I will come to your household. I will come. If I mai tanga soli. Al kaka nga oi kaka sili kaka lea ngar kaka lea a le fai mai le rapa i le fai mai fai aonga le fai mai ia tanga te esel mangi onga onga alue ale esel me la le fina ngalo Yesu aisa e ui mai Yesu i le mea ngai te iai ma le mea lea sa o iai ma tato iai
e nei e whaaola mai li tangata lo o leiloa. Ngai alofa Iesu i li tangata. Ole nā. Ia. E iei mana isi mea. Te lola a tātou me i langa leo wātu to e iwa i le iwa. Ngai ese le maa nei o le tala fo i ala salo. E isi mea pe lua pe tolu leo te whiwhai atu winga i asa kaio. Au alava le nā. Te lomu tua alava matutoel nā. E watu isi whi au mo oe ma ufo i le nei e fiafi. O le winga o le ingo le tangata le o i fo i o sa kaio ne te ue whielo. O le winga o le ingo sa kaio o le mama le aise le lea. Innocent, purity. Ma nei o le winga hau kamo kaio a. Le aso lava lea o i ele whaalutanga. Whama i sa kaio. Yesu. Le aso nei po aia nisi na o ngoia la tu tupe tax ma la fonga. O le a o palu e tau iatu te wha ina. Po ai se si o u, se ai. O le a o walu e tau iatu. Wabai ai le, tau tia o le. Talo le singa me manga ia te le tala le asa kaio. E o mai ele me fau ia i tātou, pe a tātou le whatu tua ina le, pe a tātou le Uni o tātou wa ai mele poloka i tātou ia Yesu. Because God, Jesus will bring a new life, a new beginning. Totally new life for God. Sui ato, changed and transformed. Wabai le loto leo maua le tangata o sui, mau i elmanam. Salamo, kere koe ngoi, kere koe whaela o meleng whai, ana walu e tau i atu. Me endu tupu. Ia lopo nei le asol nei. Tupu al tala le asa kaio e a ngai atu a ngai i le aso sao le laupama i le fo i mai leo Yesu. Na olo le aso lua. Le aso le ana taunu o tua i le fe au i pe rea i le mesa o mai ai a Yesu ma ono so o ma le motu ma nisi na muli whameo le motu o tangata. O le wingo le ngola salo sa mo le upo eleni o le Lazarus. O lona wingo le feso soani. O le winga le upu e peru o le Eleasa. O lona winga ua feso soani mai le atua. God helps. So soani mai le atua. Winga nga le ngoa ho la salo. Ia e lua ni la salo lo tawul tu spaia. O le si la salo le na wha ngā Yesu le wha te oto, le na wha te oto. E elo te tonunga e esele la salo le na esele la salo le. E amatau le fo le tala ia la salo ma le mau oa o le whangongo po se tala wha te oto. E na wha ngā Yesu le ingoa la salo lana wo o la salo. Na ile tala na ile Lukas fuma le ono fai pusuma le iwa o alfai unga. Ia o le tangata na, tangata matiba, sa aisi le whai tutoa, ia ma aisi fo i mea ai le tangata mauolo. Ia ma whioti whatasi ai, whioti ai leo langa le nei, alu lesi i seoli, ai alu lesi i le whatawhata o Abrahamo. Ia, se senga na o le oti le tangata mi o tonu, ma le oti le tangata e le o hoti o whaikariso mo na li mo na whaola. A le la salo la le tātou te whaatawina. O sangata ua lawi loi tonu a mesiale ai leo Petania. O le tua ngane o Maria ma Marita. Ma e na o le tusi lava Ioane, le evangelia Ioane. O lo o record ai le tala lea, le matau pe suma tasi. Le tusi ai ma wha mawina ai ia. Se vavenga matau tia tele na whaahiu i ai ngā luenga Yesu. Whaahiu ai i le vavenga matau tia lea. I lona to e whaatuina mai o la salo o lana wō whapelepele. Mai le oti. Ia ma o le ni tala usom tua whawhine. Se tala esel matau tia. Mea na tupu ma le vavenga.
O se ata ta ua o le tala ni, e pi furinga mai folele o whaia Yesu. O se me whaailoa mai ai ai tātou le pule le ngata leo le mana malosi, o lo ia te ia mai lona tama, e pule ai le ngata e pule i le oti, ai pule fo i le ola. Ia ai sa tangia e fo i le ba venga sa ia whaia. Ia se whaata i muanga o lona maliu, ma lona to e tū manu malo mai le oti. Ia lau tātou tala noa o le tala ia la salo. Na o mai Yesu i petania le mele ia i la salo. A ua wha aso talu o na oti la salo. Tātou wawai la ba foi o le solua, po le aso le atai ao. Le lau whaita wina atua o le tau mai ai e lua aso na ti lei ai ia Yesu e le i wha anatinati e tau atua lau tinga ina. Ai wha le mua pe wha le amana ia ina Yesu ana fuafuanga mana mea lai whai. E matau lia la. A luatu lo le tala. Luatu lo le news po le invitation. Ta alo sanga antuai e le auso lea se isau Yesu. A le whai mai le tala. E lua aso nga ti lei ai. O lona winga a whai e lua aso. Aso lua nga i le aso lulu ala nga i le stofia nga i le svaleile nga i le stonai. Wa ato le leia i ai le wha aso, o le wha fu i la nao aso. Talu ona oti la salo. E le isau Yesu i le aso e lua. E na malama lo le tae ao o le aso na susoo ai. A matalonga nga i mai Yesu. Mai le aso lulu la, aso tofi, aso whareile, aso tonai. Ai tau nuu lo Yesu i petania. Mai e whaia e lole wawenga. Te whatu mai ei ia la salo. Nau whaita wina ia ne mata upulea. Mai sa mai, le tastanga tau la salo le petania. O le ai o Maria ma lona uso Marita. O Maria foi lea. Na nau ule li i le umanongi. O so loi foi o na vai le laulu. O mai lon tongane o la salo. O na ame leo le fe au au na tua whawhene ia te ia. O whapea mai. Le li e. Whauta. O lo mai le ua lo whaina e oe. Ua whawafonga Yesu o na whapea leo ia. O le nei mai. E le iu ina oti. A ona o le vi inga o le atua. Whalonga i upo ia. Ina ia vi ia ai o le atali i o le atua. Wa lofa lava Yesu ia mareta malona uso a toa malasalo. No inga o se close te lele. Se relationship o le vaenga lea a Yesu male a inga lea. Ia la salo montu whawhini. Ma ia lofa te le Yesu. Whawafonga o ia. Ua mai o ia. O na nofo pea i lea o ia e luaso i le mea sa iai pe rea lea nen tatu ta ua tama o le si tu o to i ritana i lea asia ai o iai o le mea nata o pe rea fa mai ua whaafonga o ia ua mai o ia o na nofo pea la ma whaipoe fitu muli ane o na whaapea tuai lea o ia i ona soo ia tatu to i o i iuteia let's go back ma ua la leo sa Yesu le ua mona tu ua Galileia tu ka Penaumi no pena oso mai e ina i turo o mai e anga i lea ngai mai lea. Sa ua i le meta o Efraima, sa ua i anga i Perea, a mi Eriko, Perea. Lea la ua lata mai Yesu, tato o, a mataulia o i le mele en tau o Petania. O se sia ai e le mamao mai pe ama le lua maila le mamao mai i Yerusalema. Fa mai se fulu lima se tatio na esta o mai e su lima se tatio le pe ama le lua maila le mamao luinga le mamao le o se me mamao tua le south east mai le maunga olive e ele aile le meo lo no foi la salo on to fa fini
Au ila le ua umaloa so e lua na delay ai pena whaatua ia Yesu. Ua mana o lo Yesu ina ia se i o mai loa. So whaitau ina pēa ngai lalo a. Maila ia. Whaipoe walu. Ua whai mai ona so ia tia Rabbi. Na sa isa ili nei u tai e whetongi ia to i ma. Ia makaulia o le mele ngā leinga sau Yesu. E penga sau Yesu wha makala iang kama ia le mele tupu ia i olo na ainga ma. Na leina sau. A ole a e to e maliu atu e iai. Ona tali atu leo Yesu. Ele ua se fulu ea ma le lua ona i tuaso i le ao. A whai e savali se tasi i le ao. Ele e tau suai o ia. A waewa ai o ia i le malama lama. O le nei lalolangi. Ai a whai e savali se tasi i le po. E tau suai o ia. A wae le ai se malama lama i a te ia. Wa whetala i atu ia upu. Ai mulmuli ane ua whape atu o ia i ati la tau. O loo moe la tātou wo o la salo. Ai o te alu e whafangu i a te ia. O na whapea mai lea o na so. Lea li e, a whai o moe o ia. E ola. O whetale atu Yesu i lo noti. A ua la tō masalo o whetale atu o ia o ta oto ma moe. O na tau tino atu leo Yesu i a te ila tau ua oti la salo. O te oli foi ona o tau ina ua o le iai. Ina ia o tau tali tonu mai. Ai te tau, ai tātou wō ia i a te ia. Ona whai atu leo toma, ia oso lo kama koma i. Nroko kele lo toma. Le welo toma, le ai mai Yesu e o iu teia. Mai toma. Whai atu toma i lona au so. Tātou wō foi, tātou wō. Ina ia tātou woti whātasi ai mai Yesu i lana toe fo i le la toe fo i ai i lona nu o iu teia. Mai toma, let's go. Let's die together with our master. Lena whaafiti ngā o toe tū mai Yesu. Wō atu Yesu, ona sila fia lea, wā so whā o ia ele tuunga mau po o whā so talu noti. Ua wawela lata petania. Ua wawela lata petania ma Yerusalema. Pe se fulu ma le lima o se tātio lo la wā. E toa telefo i o iuteia ua atu ia Marita ma Maria. Ina ia whaamafan whana ia ila ua ona o lo la tua ngane. Lona winga o lea ua. Woti a ia. Talo e latu le whiau lea so lea o tinga ina ma oti e ia. Ele a fiafi na wa uma po wa tale ona wa mata le so fole le aso lava le po le aso lua alela la wa ngai mai Yesu wa ngai Betania o le motu o tangata le ai ta ua mai i no atu e wha mawhana whana i o la tō manatu i na ua wha aso le ua atu e whaile tangi sa e whaile le tangi e whano noa whatasi ma le auso. Maria ma Marita. Ona o le oti o la salo. O le la tau mai waso wha. E ele mafu anga na laiona. Mana o Yesu. Ina ia se i wha a toa le le aso. O le me whala nga ele i whina ngalo Yesu. E vave mai. Langa a sau i tu tonu o le wha aso. O le a le matau tia. Le ba venga lea o le ai whaia. O la iele masaro salo i manatu o tangata. Leanga foi. E iele tali tonunga o tangata iuteia. Malo la tau theory po le la tau tali tonunga e winga i le ngang o le tangata pe aoti. E whapea. Aoti le tangata. E tonu la vaso e whapepepepe ai i le tuunga mau o lo i ai. Ai a whalo aso. Ua mauti noa, ua ti pāti lo le nganga, ua alu le nganga, ua oti moi. Lato teltonunga na. Lea la, ua o i la sofa, ua matua whetangisi ala, ua whetangisi, ua matua i whetangisi a. Whaile wha mawhan whananga la motu leo tangata isa, ua lato mauti noa, ua oti moi ala salo. Ai a Yesu, o le mea tonua nganga wha atua tuai mai e Yesu,
na ia mana o e faile va venga e fao ngā ai lana wo fa pele o la salo. Se ia vatu ai se va venga po se fai longa me tau tia se i va ai i ele nuu lea la atu e fo i atu i ai. O iu taia. I leo lo o iai le pule i le ola. Ma le pule le oti. Oi, o Yesu. Wa foi ala tu Yesu to alu aso talu noti lo noinga papea ile yoki nga u ko ku mai langa nga fa pe le nga a tolu foi aso fa pela uri ia ile we're not convinced that was a great miracle. No, why? Because the spirit must be still hovering around. Melan mana o Yesu le aso fa le kurkuria ku Yesu melanga ele o lo no so ba Yesu ka ko fakani ala silfia le Yesu le aso ale nga ba ko el fiau e o tile fia fila salo ai se i atole fa so ai se ia matua ai va aile le auftangisi ai le me ola ia faia ai so foi tawina pe fa mai foi po sumal tonu o feta le atu Yesu i lonoti o sumal fitua wo atu Yesu ona sila fia le wa so fa fai upu e sfurmaliva e to telefo yu teia o atu ya Marita Maria ni fa mafan fnei la ua ona lo la tuangani o fa longo Marita o maliu mai Yesu ona luailea o ia na te fafta ia teia a o nofo Maria i le fale o inga mtu afita ngisi ia na i mafine ona la tuangani ona fa pe mai leo Marita ia Yesu leli e an nei po o le oti lo tuangani ai ui la vailea, ua oiloa, o mea uma e te whaatonga atuai i le atua, e fua ina mai e le atua ia te oe. Ona feta le atu leo Yesu ia Marita ia te ia Marita lea. E toe tu mai lo tua ngane. Ua fai mai Marita ia te ia. Ua oiloa e toe tu mai lama o ia i le toe tu i le aso ngā taanga. Ua feta le atu Yesu ia te ia. Au tūla leo som tua whawhini. Au tūla o le whiau. Ma le mafuanga. Na mana o Yesu e whaise wawenga ma tau tia i lona toi o mai whai tu toa o na tangata te te. Wha mai upo Yesu ala e whaalongo longo le awali ia. Le motu o tangata. E le ngata o tangata ia na ia. Te ina ngau muri mai ia i o ilanas. Malanga lento e foi mai ai. A ole ano tangata iu taia ia na tangi ma fitangisi ma fa no tasi ma Marita Maria se fa longo la upu ia la fa mai Yesu fa upu suma lu suma lima o a unei ole toitu maleola. I am the resurrection and life. O le fa tua mai ia tau e ui lava inoti, a e ola lava ia. Wow. O tangata ola uma o e whaatua tua mai a tau, e le oti lava e o i le whaavavau. Po ua e talitonu e o i le whaavavau, po ua e talitonu mai ea i le nāmea. Si o tātou mapo whaula i le ke i o Marita i le whitalainga lea Yesu. Wow. Matua i te ia Marita. Buia fai mai na upu. Na aluane leo ia, mawala au le mu ilo na uso Maria. O whape atu. Ua ho mai lea o ao. Ua wala au ia atoe. Ua whaalongo ai o ia, ona vave tū lea ilunga. Wa alu ia te ia. A o Yesu. E le i maliu ane i le ai a ua i le mea na la feta ia iai ma Marita luinga lele i o mai i le mele i ele tunga mau o tangata i o te ia fo i sa i le fale maia ma faa ma fanfana ia te ia o la tova ai atu ia Maria ua vave tu i lunga malu i fafo o na muli atu lea o ila ua ia te ia o ila tau ia te ia ua fape ane o le aalu ia i le tuunga mahu e tangi ai.
Wa o fo i mareta i le mea sa iai Yesu ua vaai mai a teia. Ona whapa mai lea o ia i ona vai, ua whapea mai a teia, lea li ie, ana i nei, po ua le oti lo tua ngane, le o tu e whai fo i e Maria le upu le na whai e mareta i a Yesu. Ana i nei. O sila fia Yesu o ia ua tangi, mai uteia ua maia ua whetangisi, ona ti ngā tele lea o lona fina ngalo, ma ua atu lava o ia. Ona whape atu lea. O whea no tautu uina ai o ia. O whape mai la tō ia tia. Lele e, maliu mai ia, e te sila iai. Ua tangi Yesu. Tolsu malima. Jesus wept. Ona whapea nei leo i uteia, whaauta i le tele o lona lofa i a teia. A oisi o i la tau o whapea ne, e le i mawhai ea ele nei tangata na ia whaapupula o ta waso. Ona mawao foi le oti o le nei tangata. Ona toi ti ngā tele leo le finangalo Yesu. Na o lea o ia le tunga mau, o le ana lea, wa tu ina foi le maa ilo na ngutu. O fetala ia tu Yesu, ave ese ia le maa. Ona whai mai lea ia teia o mareta le tua fine o le woti, le li e, wa o ina manongi a wa o lona po wha le nei. O fetala ia tu Yesu ia teia, pena o le whai atu ea ia te oe a whai e te talitonu. Ona e loa leo le mamalu o le atua. Ona la tu ave ese leo le maa i le mea na tuuai le woti. Ona tepa e lea o fufonga Yesu o whape atu lo uta mai. O te whafta i atu i atoe. Awa wa e whafufonga mai i atau. Wa oulo foi. E te whafufonga mai i atau e lea unoa ai peitai. Wa oufa i atu ai. Ona o le motu o tangata o lo vangavangai. Ina ia talitonu i la tau. Wa e awina mai au. Uia i whetale atu upu ona langa lea o ia o leo tele. Lasa loe. Ina asa uia i fafo. Ona alua i lea i fafo le nauti. Ua fusfusia o na vae ma o na lima i ie na tanu mai. Ua fusi fo i ona mata i le solo solo. Ona whetale atu leo Yesu i ate i la tau. Tatala ia i ate ia. I nātu ua tuia e alu. Ona talitonu ai lea i ate ia o iu teia e tō tele. O i la tau ia no mai a Maria. Ina ua la tau va ai atu i mea na whaia Yesu. A uisi o i la tau. Ua la tau o atu i le au farasaio matau atu i ate i la tau mea ua whaia Yesu. Ao. Tau tia. Uso matua whawhine. Ia ole o onga matango fie male leo te tele mai o lo tātou maua mai le nei tala. Very sounding and very profound. Some of the lessons that we learn from this spectacular story. Tau me i tātou po lea lava lo tātou whapea o tātou o tangata o lo oti li te mili nei. Whamai Yesu o au o le toitu maleola. Pau ale me le whamai Yesu o le wha tua. Umana whai atu i a Mareta, whai atu i a Maria, wha tua. Wha tua mai i a tau. Wha tua mai i a tau. Nisi au onga mātango fie tātou te au awina mai tonu ole, talale na iu som tua whawhine. O le teimi o le atua, e le o le teimi lea o tātou, e le o le teimi lea o le tangata, e se a le teimi o le atua, e se le teimi o le tangata. God's time is always perfect and accurate
e sao ma ato toa le taimi o le atua. Sa ei mafuanga sa whaatua iai ia Yesu, mana fuafuanga, malona taimi. Sa ia fuafuaina se mea matautia. He was setting up for a spectacular miracles that is going to take place. Ileo iloa laulia ile malama, but Yesu, whaatua ia le taimi o Yesu ia langa te iloa. O le taimi o le atua, God will never fail him. Al manaya ia o le mele fai mai Yesu i le mafuanga ia le una whaatua tuai mai. Le nau fai tawina. Tātou te whaatua tuai. Awa ele oti la salo. Ele oti. Ai ina ia whaai loa ai le vi inga mane mamalu le atua. It is to glorify the miracle that will take place. It will glorify my Father. And then that glory will be upon me. Mailea, ona ia tuina mailea o le nama malu. Mo silfia leia Yesu, a ona whaia le mavenga lea, e se whainga e matua i matau tia. Le luaso, le tō luaso, ai whaaso. O inga la mkwa kati kongu a tangata ia, o le tangata o ti mo i ala lea u whatu Yesu. Ona ofo leo tangata lea, o tangata nei, maolatu telitonu i le tua, wa ave la le mamalu le tua. Ona toe au maile e lonta mao le glory lea ia te ia. Ona talitonu wai leo tangata ia Yesu, male matau tia o le mele na ia whaia. Ma whatu tua i le tua, whatu tua ia Yesu. The glory will return. God will return his favor upon me. Ese alau taimi, ese le taimi o le tua. Aua te whaana tinati. Aua te whaana tinati. Ona o le pressure mai o tangata o le ekalesia. Ona le pressure mai o tangata o lo ainga pe awhai o ese sa o le ainga. Le pressure mai o tangata ia tu e pe awhai o e tu se tūlanga te tai. Please don't be easily swayed to the temptation of those who are surrounding you. Aua le pressure ma whai e le whai unga se ai tuu le teimi nai a mai le tua e loloto e whai e le mea tonu ma le mea sao. Melo na lua. O le oti e le o le unga lea o i tātou. Death is not the end. Whai mai o le toi tū ma le ola, whai upo lusu ma lima. Ui au mai ai usum tu wa fine se wha moe i tātou. Wha moe lea e moe i tu atu le oti. Now Yesu, he will bring hope, and that hope, even beyond the grave and death, there is a hope there. Amen. Ia, te tala atu le tātou lenga is 9 minute is fulu i au tutoe. O le vaso le la sau nei. Wa tau te malo lo le vaso ino tu atu. E le fo ile taimi o le paseka. Ia po le seta fo. Ai tatu tan no le vaso le la sau nei a mata atu i laso laupama. Lesa. Ia se yo oa i taimi e mali wa Yesu. Fa talofa le tatu lau. Talofa. Talofa la sunga poni. Talofa la Antonina o a mai o tina. Ia le maro si batu la sunga. Aftai tile mo le mata ukumana ia fo nei aso. Leli. Amata mai lawa ia sa kai o ia se o mai ia la salo. Aftai tele a o mala mala mai ho wa le foto au ilo nei ho ia se la salo le na. Ia. Le male mau o ese la salo le. Ia. Wa fo ga tau mai upper amunga i o le mamau i o le taiminga i upper amol fenging tuai. O se tala fa o tonu fe Yesu. Ah. Ele o se me moni tupu foi le. I. Fa tai tele au le o mala mala male le ia. Tu fa fetai le poni moli.
fa mal mai na le fionga le tu tele a me ta o mawaya uia Ia le li. ai fa stai tele lava mole ava noa ia manuel sa mi atu mole la fo vai aso mo mo alo fa tu manuel na luenga le po fa pe foi sa o tu mai le foi Ia le li. so i fua Ia to fa ia so fua Antonina felo ile vai aso. ia fa so i fua. Ia fa so fua. Fa tai sina ya Antonina se fa malu si au mai o nei tina ile vala o mai ya fa malu si loto fo in fa malu si tau fai ya ile au na nei ya tu sa mal so so ani mai o tatu pa o tatu tu no me se nai tina mta mama tu fa talo fo tatu vala na podi hello for Jake o vai takanini o ya ole taranaki se ali takanini ali le la kala komai. ya o ko ngai ki munga ma ko le se kia ka Ma ia foi ngai ya mako. ya lo kai mai po kala mi nya ya Ele li. mai le lo kala ina mai de pa va nga mai de badi mai su mai Te foi mai melen ka wa ia kau wa ia ko ia la ko inga mal la ko. ya ya pa yo ko po ya pe mi foi gale pe alu kai mo ka programa nge Ele li. ole mo boa ka ko no foi vai tua ka ko Yes, yo e. ma ki o ya ke no pa no no de mo fi no foi sao ia ko yo mo nga ku ya de fai ma ka ko le ngu a pon Moni lava. ya ka ko ya pio ya para uleria e de fa pio se se mara e se mara o mangi Ya, moni lava. mangi mai kwa ya no alu ni bon ke e de ka ko yo ku ya Ya. ai mai ka fa so ni si Tai. ya look forward to next week in the holo sua ya ma ya ngala fa uno ko ya de ide kala ngambe ko ngola salo ia ka ya lo mok boy no Falo so ai ala salo i la unga ma ka kia ka sa wore o ga su ka la salo ba kala ngambe de sa ngole su sa ya la salo sa kayo ya ni sa kayo ta ke sa wore ya la salo sa wore ya ya kia ma lo aro kai ro sunga ro he nai tai ta toi fela foi leva yaso malo lo tu ku aku ya ya lo fatu fase fo fate talo felicita tu vala talo fa la valta tu vala talo fa da u fiona ongi talo fa oi lea le au oi talo fa le au malo lo va ya wa kusama wa male Jacopo ya konga me le paka ya wa pe ala salo lo como ngako ka siala salo leng fa ile kala fa oi pe kala fa ia fa nga Yesu fa nga Yesu ngoi e lua o apora amo malansaro ia ai mama o arme ia apora amo finging tuai ia malansalo il finging fo sta fa fa ngongo ya le vai la nga ke do por kala me la ku fa mai ya ke ele fa fenga ia wa ia wa pe o ma ko ia mo ya ka leo le loku mo ya pe an ma o le e ki ngai me mal mai fo ele li fa ka mo ka por kala me nge fiafi tai la vai ato tama o le ava ngo ku o pisi kere fonki pe ka kalngo ya a to suma i tato shopping i mangi ia suma i ta ka fa lo ofisa ngala kala ka pe do ia se kai yo ai lo fatu le au ia fase foa oi foi talo felicita tu la talo poni talo oi lea ia o tai mali ele lungo le lainga talo fa tai mali ma lo e tortina a ma toina a
foi whalongolongo aku I lau por kalame le nisi po Oi, whawhitai lava. Ia, whawkai poni molo wawanoa, poni vai maangai el por kalame ni ngei kulao le afiafi o le kakou por kalame I aso whape ngei ese le ka ua male makaukia. Ai le awhala ia, ai la whawhekai le whawhekai aku I lau susunga. Kalu ai, nga o whaalongo I lau si ufufonga. Pe ia wala unga mai lau pese ilo uang ilo o kokongo lo loko malo mawhau male maangai a lo si ufonga ma lau pese. Oka, oa, whai ba wile ile mele o le pese whaale anganga. Ia leli. Ese le maangai o lo si ufonga poni. Whai ia ai o paunga si kuku aku lau sunga ngai po o ngore mangai o lo si po ai tina ko kiki ako ela kure spese msa ko rugi vai aso pes fo yo pa ya poni elo fa tu stoina fa ya sai fo ya fa se fo ai tan mali atalo volta tu la talo lava ya talo fa oli o mo yo tina yo ria kanga mai lo ko krame se limpai le malinho ro imaka ia taka mai o ye fiar wa Yesu wa ia o ai so we mani little plants la fue le su camo le ga Yesu o ia camo sa kayo e malinho a ro imaka o le apoia en ka kio avion ale tua ia wale tu ba ile tua na o mfanga ka fa ye lo ngalo pele o kalia lo Yesu nga kausanga ia o makua da oi paulo o ko ne o ma ida ya wa ya le lo ka ha lo fel maliu pa peoleli ali ai o ku mai kele ka ko peole story nga ke mai ya ta kayuma ma la salo en ka kia peole tu ele fa mamyang ya ko au pa ia leli pa ngai ka wa ma ko ko mai lima i fa ile tu ka ko kimo leli o le perfecta dangerous de va pera ya o se au wala o fiskilia le pa ia por mai le upu angi ko po mangi kai i fa ina ka mi ko ko mai vale o kale sai ka vulai le kum ta fia vai ka long ka Sicilia le tua leli tai to tina vai le pai mo fiele o ko ka ai pai mo fiele o ma pia ai Yesu ngalu to lua ma Yesu te miuma ngalu to lua ma Yesu te miuma ne le pa ma wa Yesu te pa ngau to e mai ai le o lo ba piso ba bang o memory ngale pai le ele kalifile muli liu sengai le ka pata o tuma lima pa mo ai ka ngala o vinga kuai ye ngala ku ku pa ma sta el prum te kulo ta ko ngana tinu ye o mai alta te mi oli ya fa mo mo lo fina ngalo after tele la vali fiafi mo le tu ai le ka ya la tunga ye va pe uskamo sa wa pa la va mo pa le te alua I lo mo fora mo kangi lo fam kala mai au ini o ka mai o le tua tai ia ai tatu tu fele fele vai aso ai lo fatu família le tu e tu tina ka te le lava ia okay so foi tai ta ia vi le tu ta malu lo foi initial tatu tu no lo fia tom foi mai po e foi se tu lango fia foi mais facili ia o mal tatu taimi e fa mo la tatu to ma futo foi leva ia so e fa o tatu por clame a matatu ile tatu sa le lo pama si o lava ile fa sa terreno lo tatu li fa lo Yesu ma to vi o ele tu le nei fiafi apte tele lava I lo wang le lei I lo mafte no ma to ele ma to mta upu e la fotu ya to e nga luenga lilo lo nga pa ia te nga lue atu fa o atu lo lava fina ngalo pa ia yo lato fina ngalo mo matu loto mo se meta u mo se o onga mo se me nga le fiafi matu tawina wal so swani lo matu wol fa lenganga fa mnia I lo tunu o lo fa penaona fa fong mai
manuia whainga malolonga o tangata nei po, manuia foi niso whainga luenga nei po tama, talo ina ia te atu lo mātou wola i le steimi o lumanai, mana tua ia to aso si o mātou tama, e a vai pua, wa lava fuafuanga ainga ma me oma tutoe o na toe sauninga, ia whatasi atu lo nganga ma whataunuina me oma lava, i le manuia aivi i ai lau fio e whaavavau, nā le mātou te talo, whamangalo mai, so mātou se i le au nanga. Ia fo i atu e le vi inga o le whamanu ma le whaanitanga, ia so umalawa o le whaavavau ono i Yesu le mātou lii, ua te talo tuai. Amen. Ia, o le tātou por klame folan lewa ia so, uso mtu whawhine ia keriso, i le whamamoe ia, ala tātou toi whtapa i fo le tātou por klame lewa ia sfou, tātou toi maa futai, ia mo le nei teimi, ala o tō ona nei poni whanoti, wha soi fo ia mo le nei teimi. Amnia le tua, God bless.